Yesu la chanrei lasso fiafulla rangni jamanda tinila yangla online tamang sewari denba mula yangla semenchin साँच्चै परमेश्वर त लाना लाना थुतुसे अनि भएको तागे तिक्दै बिसा परमेश्वरला खैमेया जिनबा दया माया यांगला लागि परमेश्वर से लानन लानन उन्सिबा मुला लाबा मुला यांगदा हालेलुया परमेश्वरला थे आजिनबा माया सिलामा थे अनुग्रह कृपा सिलाबा सिलामा तिनी yang sarala rangasi juri tayar ta season ma mula raprup ta season ma mula rangni ta lana lana swagat mula denma mula jati पनि rangni देश विदेश क्याम yang den छ्याम जोयन त सिमान प्रभुला सेवा लाबा लागि परमेश्वर त मैगो फुलबला लागि रे गिकेन सेम थसिमान मियाङनि जुरी रूपताबन मुला ए चुजम्मन दुई चुजम्मन yang सिलाबा जम्मन yang सिलाबा अभ्यास दुगु घे गरे ग्याम परमेश्वर त मैगो ताके बिबान याङनि जम्मन तिनीला चु सेवा दा सुरु एन्से है थुम्बा दुई दोनाला भाग जम्मन प्रभु येशूला छानरे यांगनि चलगे फेको तिनीला सुसुरुला भागला प्रार्थना गाइलाला है त धन्यवाद मुला यांगला स्वर्गरी दान्छाबा जम्मन बन्दा परमेश्वरबा राङ साँच्चै नै स्वर्ग अनि पृथ्वीला चाहिँ जम्बलिङला मालिक राङ्गन हिन्ना जम्मन राङसे सृष्टि लाबा थोक्री राङसे अधिकार लाबा मुला राङ ज सार्वभौमिकताला परमेश्वर हिन्ना राङ्गन गन्ना छनबो परमेश्वर आबा हिन्ना त्यता बेलामा राङथोरी निर्धक्कता साथ गन्छ भरोसा लाखम्बा मुला राङथोरी गन्छ विश्वास लाखम्बा मुला कि राङसे गन्दा छुटकारा अनि स्वतन्त्रता लाबाला लागि धन्यवाद मुला राङला अनुग्रहला लागि लाना लाना तुजिस फुल्ला राङला थे दया मायाला लागि धन्यवाद फुल्ला तिनीला चु जम्मन गेताङ चु सेवा राङला छ्यारि गन्छ चुलबन मुला राङला आत्मासे गन्दा रोलसिगो कि चुरी जति पनि राङला झाझामेगा देशे जति पनि मिदुगुसे याङदा सान्सिवन मुला छ्यासिवन मुला नाङमान मुला जम्मनला सेमरे राङसे गेलसिगो जम्मनला सेमरे चु सांग्युर दोबारी खामगा बिसमान प्रभु गनि प्रार्थनाला तिक्द बिसम राङसे गन्दा चु यार की मीडिया प्रभु प्लेटफॉर्म रांगसिंग अंदा दोनबाला मुला जो जम्मन सेगम जो जम्मन प्रभु घेगा देगम रांगलन मयगो लाबल लागिरी मन्छे लाबन मुला प्रभु रांगला महिमा ngani गम रांगसे प्रकट लसिगो ngani गम प्रभु रांगला महिमा रांगसे उनसिगो बिहे मन्छे प्रार्थना धन्यवाद फुल्ला जम्मन गेताङ रांगला छ्यारी चोला येशू ख्रीष्टला छानरे आमेन हालेलुया तर चुदिरियानी तिकै तामाङ भजन भएकादि कोबन यांगला परमेश्वर दा भइको लागि है रांगनी जति से यांगदा सान्सिबन मुला च्यासिबन मुला बिसम यानी गिखिन सेम दसिमान मे परमेश्वर दा भइको लागि है रांगनी देश विदेश रे जुनै सुके लारी मुसेनन्ता पनि परमेश्वर से तिनीला दिन सेंगबा हिन्ना हालेलुया परमेश्वर दा भइको लागि ठको यानी चुदिरि नम्फु राप्सी भइको सिबिबा तामाङ ख्रिस्टे भजन यानी जमन लेखसिको हे त भजन किताब 85 नम्बर मुलाउ बिसम मोबाइल एप्स ल भजन नम्बर 24 री रांगनिसी याङखम बछि भजन फेको यानी जम्मन लेखसी होइ ताला यानी जम्मन लेखसी होइ
Zaman sejale nananga Diksirege Zaman jam Zaman sejale nananga Diksirege Zaman jam Prabhula jai jai labai Koile saile Zaman jam Prabhula jai jai labai Koile saile Zaman jam Chulai tambuling rimi Yeshua inna satyalagam Chulai tambuling rimi Yeshua inna satyalagam Yeshuri niswandalazami Dhammanatala surgari jam Yeshuri niswandalazami Dhammanatala surgari jam Dampura basiwai kusi Prabhula mahimala tola Dampura basiwai kusi Prabhula mahimala tola Sajale nananga diksinam Prabhula ilusa badola Sajale nananga diksinam Prabhula ilusa badola Hallelujah. साँच्चै नै छु भजन ज्ञान परमेश्वरदा मैगो अनि थुदिसे थाकै देख्दै बिसाम है परमेश्वरला मैगो लाभन लागिरी यांगनिदा परमेश्वरसे सृष्टि लसुबिना परमेश्वरसे यांगदा शोभाइना त्यता बेलामा परमेश्वर दयासे मैगो लादबा हालेलुया चुदिरि यानी अर्को भजन द गई 3 नम्बरला भजन द गिक्सम गिक्दा मायालाई येशुला लुइदा म्राङ्गलाई बिबल चु भजन द यानी जम्मानिसी गई है त तला फेको यानी जम्मा दिसी गई है त छु भजन दैन गिक्सम गिक्दा मायालाई येशुला लुइदा म्राङ्गलाई Sibra kigada mayalai Yesulah lidai mangalai Sibra kigada mayalai Yesulah lidai mangalai Jamasi Yesudah biswasalai Saidani sasan brenalai Jamasi Yesudah biswasalai Saidani sasan brenalai Sayulo sari Jujurale jammana dingarasi Yamalana nam sayulo sari Jujurale jammana dingarasi Yeshula maimala dola Yeshula yursa badola Yeshula maimala dola Yeshula yursa Saidani sasan brenalai Jamasi Yesudah biswasalai Saidani sasan brenalai Kanige yang segre lonoas Sama yang tala surga libas Kanige yang segre lonoas Sama yang tala surga libas Surga tu tena digenasi Yesulah lala jai jai kar Surga tu tena digenasi Yesulah lala jai jai kar Higa seba higa ramayalai Yesulah lidai mranganalai Higa seba higa ramayalai Yesulah lidai mranganalai Jamasi Yesudah biswasalai Saidani sasan brenalai Jamasi Yesudah biswasalai Saidani sasan brenalai
मसीही जिन्दगी स्वास्थ्यलाई सैतानी शासन प्रेरणालाई हालेलुया परमेश्वरदा मोगेदाकै छु भजन गाम्नन साँच्चै छु भजन सुङबाराङनन है गिक्सम गिक्ता याङनी मायालाबान ख्रिस्ट येशूला लुइदा याङसे ब्राङना लादोबा हालेलुया तिक्दे बिसम येशू ख्रिस्ट सुङजिकी याहर ग्लारी मार्कुसला किताबले है के येशे है रंगला परमेश्वर दा रंगला चम्मन प्राणचे समझसे शक्ति से हैन परमेश्वर दा प्रेम लाव ओचे दोस्रो जा रंगदा रंगमान रंगला खिमजिमदा प्रेम लाव बिसमान सुङु मला सुबन्दा अर्को ग्रेन आज्ञा तिगे ननारे बिसमान यसो सुङु मला थेदा बेलामा किक्सम गिक्दाङसे माया लसिमानमे तिनी ख्रिस्ट येशूले लुइदा याङला लुइगम ब्राङना लातोबा हालेलुया येशू ख्रिस्टला महिमा याङला लुइगम तातोला हालेलुया परमेश्वर दा मोगेदाके छु दुइरे यानी अर्को याखरकी भजन दनन कोइ है यानी जम्मन नेक्सी यानी 8 नम्बरला भजन द गयो है त सनगोले जेजाले नानाङा सनगोले दिबो भाइ यानी जम्मन नेक्सी गयो हालेलुया परमेश्वर दा छु वाइगाम लानन भएको ताकै है साँच्चै नै याङला तिरेम किनमा छु केवारी है
예수 ख्रिस्टलाई संगुर्दा थुम सेमरी डान्जियो बिसम है ते विश्वास लजियो बिसम ते विश्वासी जा यंदा थारबा बिन्ना हालेलुया है तिगदो बिसम परमेश्वरलाई छन्द वचन सुन्नु लागि एने गते परमेश्वरलाई अनुग्रह ज्ञान विश्वास है येशू ख्रिस्टले यांसे थारबा यांबा मला हालेलुया परमेश्वर त मयको दगै तिगदो बिसम परमेश्वरलाई अनुग्रह अनि यांसे अनुग्रह विश्वास लबैसलामा तिनी यांसे थारबा यांबा मला है फेरि पनि राख्ने त लानन स्वागत मला डेनमा मला यांला सेवारी तामाङ जुम सेवारी है राख्ने से यांदा अनलाइन गेम फेसबुक रि यांला लाइभ ताबन मला राख्ने से यांदा सानसुबन मला यांदा राख्ने से म्राङसुबा मुलदाला राख्ने दा परमेश्वर से मोलम दनसुगाई है परमेश्वरलाई प्रेम परमेश्वरलाई अनुग्रह राख्नेलाई लागिरन यांगनीलाई लागिरन जो जम्मनलाई जम्मन बिगदल लागिरि जो मिगदिसा येशू ख्रिस्टरी विश्वास ज्ञान ह खाबदला तिगु बिसम परमेश्वरलाई छन्म वचन सुन्म मला है जुन से येशू ख्रिस्ट विश्वास लाम मला येशू ख्रिस्ट हिनिदुगुदा परमेश्वरला सन्तान दो अधिकार दनमा मला विश्वास परमेश्वरलाई वचन सुन्नु मला हालेलुया तिनी यांगसे लाबचु प्रभु येशू ख्रिस्टलाई सांगिरदा रांगने से सेमरी थुम डान्से मनमी विश्वास लाग्यो बिसम रांगनेला तिनी हारबा रांगनेर नगाडी मुला हालेलुया प्रभु त मयको तकै जुदुरी हेपो यानी एक नम्बरला भजन द गोमान परमेश्वर दा मयको फुलगी है त ब्रान्च चाहिँ मलाई प्रभु येशू यसैलाबा कबुल दा दान्ता सिबी भछु भजन गोमान साच्चै नै यहाँलाई सेमेन चाहिँ परमेश्वर दा प्रशंसा लागे Mula Prabhu Yesu Istilaba Kabul dan Nasir Branchichi Mula Prabhu Yesu Istilaba Kabul dan Nasir Lava Sanggul Khasainon Lava Sanggul Khasainon Zindagi lagyan amri Kandin yuro prastainon Papsiring baturiri Pujisting anap losainon Zindagi lagyan amri Kandin yuro prastainon Papsiring baturiri Pujisting anap losainon जिन्दगी लाग्या नम्री एलान चाहिँ लादासी जिन्दगी लाग्या नम्री एलान चाहिँ लादासी विश्वास yang yung lagananga sila ilagyam jasishi विश्वास yang yung lagananga sila ilagyam jasishi Branchichi mula Prabhu Yesu Isilaba Kabul dan Nasir Branchichi mula Prabhu Yesu Isilaba Kabul dan Nasir Jastun dukana dosai Danda surdagaya Yesu yenagayanga Oh, Jasto dukana dosai Danda surdagayanga Zaman sinadakla sainon Yesu yenagayanga Yesin sumbama chanda Susimri tumdanasi Yesin sumbama chanda Ina pranasi Ina mayani
Sisi mula Prabu Yesu Isi lama Kabulan nasi Lava sambulka Sayon Lava sambulka Sayon Ngachila Ilagyam jasi Ngachila Ilagyam jasi Ngachila Inabrandasi Ngachila Ilagyam jasi Brandasi Ngachila Inabrandasi Putri परमेश्वरले याक्से फुल्गे धन्यवाद फुल्गे अनि भएको फुल्गे एकदम साम परमेश्वर से सुनमा मुला यीशु से सुनमा मुला ओ सम्बोधित किताबको सिकिसाइरो ओ सम्बोधित जमन ज्ञानियों तासेरो पनि ini ngaini ta tigai पनि हेतुसे तिgai पनि वितुसे ngaini ta आखला बिस्मान राख्से कबुल लामा मुला प्रभु आमा राङला थे प्रतिज्ञा त दान्सी मान्ने राङ थोरी गनी प्रभु सोन्मो आशा त याकमा सेलामा राङ थोरी गनी घर परम त जीवा मुला राङ दाङ चाहिँ ब्रान्च जीवा मुला राङ दा प्रभु मोइगो लसमाने गनी खाना गेरो यामियो आदना ओ राङला ग्यामदा चासी मान्ने ओ राङदा मोइगो ने प्रशंसा लाला सदन सदन प्रभु आमा मन जिन्दगीलाई ज्ञानले प्रभु खानदेन गिरो खासेन त पनि खानदेन गिरो रूपी मन लिरी विभिन्न खाला दुःख कष्ट ओ विभिन्न खाला सङ्कष्टका खासेन त पनि पाप चाहिँ पिण्ड चुलिरी गन्दा पुरुषे बोसेन त पनि साँच्चैले राङला जो जिन्दगी राङला जय जयकार ल दासे प्रभु आमा अनि विश्वास रि याङयो आदना राङ थोरी कोंगनले चाहिँ चेला बिचमा प्रार्थना प्रभु आमा धन्यवाद मुला दिग्दा विश्राम राङसे सुनमा मुला जो जम्बलिग्री यिनी गरे त दुःख कष्ट खानुन खाला तर साहस नौ गाई जम्बुलिङ त डाँसी जिनमा मुला बिचमा राङला बचन छि राङसे सुनमा मुला प्रभु आमा त्यता बेलामा राङ थोरिङ अनि सोसेचिबा आशा गछि याङमा मुला त्यो छन्मु आशा जा राङ येशू ख्रिस्टना जस्तो दुःख कष्ट गरे नातो सेनन्ता पनि गन्न गुंग्री प्रभु जमन से नन्दा खलासिनी से नन्दा पनि साचन प्रभु गनि धन्दा सुख तिगन आमन नगी ओ राङसे सुनमा बचन्दा गन्न सेमरी दान्सी मान प्रभु राङला जुगजुगला मायारी गनि ताङसे चिला प्रभु आमा तिगदा बिसाम राङसे गन्दा ओ जुग जुग दोनाला माया दोनमा मुला डेनबा माया राङसे नन्दा ला शुभा मुला प्रभु आमा थे माया सेलामा गनि शिव ज्ञान शोभा मुला तिनी प्रभु आमा धन्यवाद मुला जस्तो दुःख नातोसै नन्दा सुर्दा गयाला जम्मन सिंह दक्ला सैनुन यसो येदा गयाला Next Saturday, Shemin Pangeki Yeshua. Mana gungri just ton dukha na to senat pali prabhava. Mane tigres danta surda ala prabhava. Suranda mahima just ton dukha na to sai danta surda gaya. Zaman sigada klasainon Yesu yedang ayakla Doston dukha na dosai Tanda surdang ayala Zaman sigada klasainon Yesu yedang ayakla Yesin sumba chanda Sempre tumransi Yesin sumama zana sempre tumransi Ela maya ritangsi Ngachila eda brandasi Ela maya ritangsi Ngachila eda brandasi Oh, Prabhu Abba, kini rangsi sunda bachanda nana semri thansi manni
अनि राङसे लाबा थे जोख हो माया दा राङसे माने प्रभु राङला क्यामरी अनि प्रभु सदन ब्रासे छिला प्रभु राङदा मोइको दगे राङदा जे कार दगे धन्यवाद मुला प्रभु धन्यवाद मुला तुदिसित गई प्रशंसा आदर ल योग्य परमेश्वर राङजे के निन्दा गन्ना गुंगरी फेबकासी मान्ने राङमा सत्यता गन्दा उन्सिजी प्रकट लसिजी ओ राङजा जो जम्बनिङलाई याल दोषी मान्ने थे याल गन्ना गुंगरी राङसे प्रकट लाबा मला कि राङला बचन जे सुङमा मला कि जो जति थे याल रि खाला थे निकाते खाइमेनन दोप दोबरी ब्रासेला आरे बिसमा राङसे सुङमा मला थे याल जा तिनी राङ येशू ख्रिस्ट नन हिन्ना राङसे सुङि कि ना जम्बनिङलाई याल हिन्ना जम्बनिङ दगाई याल बिनमा लागि रे राङ फेबकासी वेन्दा बिसमा राङसे सुङजी धन्यवाद मला राङ द प्रशंसा दागे भइको दागे तिनी राङ गन्न लुइरी प्रभु याल दोषी मान्ने गन्दा प्रभु साँच्चै नै नाङसा दोषी मान्ने राङसे गन्दा याल दोन्सुजी ताकि गनी दोप दोब्रे मुबा देरी प्रभु साँच्चै नै गनी पाप से कुरूपता स्वभाव गने दुगुता पाप से शासन लाभ गन्न लुइरी तर राङ गर्न लागिरी थे प्रभु याल दोषी मान्ने खासु कि ताकि थे पाप ज्ञान गन्दा स्वतन्त्र अनि छुटकारा दोर्मला लागि राङसे कहाँ बगप लसुइजी ताकि थे का ज्ञान थे राङला बलिदान ज्ञान प्रभु अब गन्न पाप द शुद्ध तन लाभ मुला गन्न भ्रष्ट दाबा जम्मन ओ प्रभु लुइदा प्रभु आत्मा ता राङसे छोना सोना लसुइजी छोनबो तन लसुइजी प्रभु आबा राङ द लाना न थुसिस तगे अनि ओते चाहिँ आइन कि राङ शिव ज्ञान सोजुजी राङला पुनरुत्थान शक्ति से प्रभु आबा गन्दा दाना लजी प्रभु आबा राङसे विजय दंसुजी गन्दा प्रभु आबा धन्यवाद तगै धन्यवाद प्रभु गन्ना चु सेमेन छन राङदा मैगो अनि प्रशंसा लाला राङला आत्मा गन्दा लागिरे दोनबला लागिरे धन्यवाद मला ताकि राङला आत्मा ज्ञान राङ परमेश्वर खालाई नबिबा तामदा अझै पनि मान्छे प्रभु गोबा सेबारी गो सेबारी खाममा मला प्रभु आबा धन्यवाद मला राङ पवित्र आत्मा दा मना गंगरी प्रभु साच्चै राङ फेप्का सुजी गन्दा रोल सुजी कि परमेश्वरला मैगो लावन लागिरे राङ से गन्दा साच्चै नै प्रेरणा दोन्सुजी शक्ति दोन्सुजी मलम दोन्सुजी प्रभु आबा लाना लन्ति जाय राङ पवित्र आत्मा रे ख्रिस्ट येशू ज्ञान यांगला परमेश्वर दा सदन सदन अनि प्रशंसा आदर इज्जत मान सम्मान तगाई जो जम्बलिङ दिन स्वर्गला मालिकिन्दा थेनन परमेश्वर दा सदन सदन जय जयकार अनि प्रशंसा आराधना तगे विवन जो प्रार्थना मान्छे फुल्ला रङ येशू ख्रिस्टलाई छन् रे आमेन हालेलुया परमेश्वर दा यांगसे प्रशंसा अनि आराधना लसिजिन बालमला ताला राङनिदा पुनः फेरि पनि स्वागत मुला डेनबा मुला यांगला छु तामाङ अनलाइन सेवा रे है यांगला छु तामाङ अनलाइन सेवा प्रत्येक बिबार न्यासेला यांगला 7:45 इन्ची ताबान मुला ताबा मुला है राङनी जति पनि जो याङदेन छम जोयन्ता शिव मुला राङ लाना लान छु सेमेन छेन है यांगला तर्फ ग्याम छि डेनबा मुला परमेश्वर से राङने त मलम दन्सु गए राङनी जति से यांगदा सानसिवन मुला ज्यासिवन मुला परमेश्वर से प्रशस्त रूपरी मलम दन्सु गए है परमेश्वरला प्रशंसा लाबा आराधना लाबा याहरी जो याहरी मीडिया यांगदा है परमेश्वर से यांगला याहरी थनगप लाबा मला चो सेदा जा यांगसे खारङमा तरिका से यांगला गुंगरी प्रयोजन रि भाइ खारङले यांगसे त लागु लै बिबा पक्ष यांगदेन छम परमेश्वर सिद्धनमा मला त्यता बेलामा चु मिडियाला प्लेटफर्म ग्याम परमेश्वरला सांग्युर जम्बुलिङला जम्मन मेगा दिदा थेन लाबा याखार कि चु मौका अवसर यांगदा परमेश्वर सिद्धनमा मला त्यता बेलामा चुला औचित्य हैन चुला याखारगे चुदा खारङले यांगसे प्रयोग लादोबा बिबा ज्ञानन परमेश्वर से अझै पनि यांगदा दोनगाई विषय यांगसे प्रार्थना लादोबा हालेलुया धारेमला दुई जा परमेश्वरला छोन्म वचन सानबा दुई तसिजिनबाला मला तिनीला गुंगरी यतिनी यांगला गुंगरी परमेश्वरला छोन्म वचन बसिमन्मी यांगला पास्टर मदन आबा फेपकासिबन मला त्यबन्दा गाछा परमेश्वरला छोन्म वचन सानबाला लागिरी है यांगने परमेश्वर दिन छम प्रार्थना लागे जो प्रार्थना लाबाला लागिरी यांगला चुरी गाई यांगला अगु जोनाथन अगु दंगाई चुरी म्राङमन मला यांगला स्क्रिन रे राङदाङाई अनुरोध लागे है त तिनी परमेश्वरलाई छोन्म वचन बसिबा जला लागिरी अनि जम्मन यांगने दुगुला लागिरी राङसे प्रार्थना लसिगो
Mungkin mula ani rangla dasta rangla shevakta rangla atma si abhishek lasi जो rangla bachan ngana gungri thanmal lagiri channel si pod hawal lagiri rang se pavitra atma se rolasi ko ari tini la bachan gyam se ngani jamman se molam yang si ngani jamman aja उत्साहित तसी aja ngani विश्वासरी कोंगसी aja rangla सेवा level lagiri aja जोशीलो तसी प्रहाम गए परमेश्वर पवित्र आत्मा रंग से रंगला दास्ता रोलासी को अनि रंगला दास्ता रंगला छारी चोलबन जो प्रार्थना प्रभु येशू ख्रिस्ट लसनरी आमेन आमेन हालेलुया जय मसीह फ्याफुल्ला लाना यांगला इसाक अनि यांगला नानांगा तगा लाना तुझे परमेश्वर से मलम दन छुके अनि परमेश्वरलाई मयको अनि आराधना लैसिन मला परमेश्वर त प्रशंसा गाइरानी बेनदन तिनीला चु सेवारी टेन मला साचिन तिनी रांगनी कुंगरी परमेश्वरलाई चुन्म पसन बसी गाताया दैसिन मला प्रार्थना लागिरी यांगला पास्टर जोनाथन जोता लाना तुझे धन्यवाद परमेश्वर रांग त मलम दन छुके रांग जति जना तिनी यांगला प्रत्यक्ष जुम सेवारी अनि जोडप्ता शिवमला अनलाइन गेम च्या शिवमला रानी बेनदन परमेश्वर से सुख शान्ति आनन्द दोनगै याला नेपाली सरी दादी मुन्ना आरामला दुई मुला बिसाम अर्को रोंगिल सरी अमेरिका क्यानाडा विभिन्न ग्लारी शिवला दिनमला है जम्मा दा परमेश्वर से मलम दन छुके चुदेरी yang ढिलो आलाना परमेश्वरले छन्ब वचन गेम तिकै अनि उसारा लेङ मगा yang च्यागे अनि तिनी गई लुकाला किताब 21 अध्याय गेम yang सितिकै बात गरे yang च्यागे अनि 21 अध्यायला लुका 21 अध्यायला 29 रजे मारला वचन छन्बो लेङ मगारी yang च्यासी अनि yang से तिकै ताम लोके अनि प्रार्थना दैछिन मला ngaden siam tamang sar gabulla tamang बाइबल मला ngai rangni jammana lagi ni tamngrin thena laser मला है अन्जिला दोङ च्यासी लोप्तो बताम बिसे जुरी शीर्षक मला तामाङरी काला रानी बेना लागिरी नाला लागिरी यहाँ जमन लागिरी चुपचंगा सरस्वती पढ्दै थिएन लाला जामेन्ची यसु से थेनी गादेदा उखान ग्याम चुराङ बिसे सुङजी एनी गादेसे अन्जि दोङ देन अर्गु दोंगा दे मुबा बुबा म्राङमायनसे दाइनसे छेपा छाबा ला खबरी छैजी बिसी थायाङ मला थेरङ लसिन ngai pangba tam taban lama laba म्राङमायनसे एनी गादेसे परमेश्वरला हिल्सा खाबदुई ताबारी छैजी बिसी थायाङगो च्यागो एनी गादेसे ngala tam nyango छु जम्मन ताम पूरा आतदे दोना दान्देला मिगादे आसी मुदेन जम्मुलिङ मासी निसैनुन नाला बचन खैमैनुन आमा तारा एनिगादे होशियार तसी च्यु आइन्सम मोस मजालसी न्युइसी ब्राबादिन रंगला लुइला धन्दा सुरदासे लामा एनिगादेला सेम नोंगला ओचे परमेश्वर से पुइ खाबा मी खाबा खामा एनिगादे तिकुरिन पासोरी वारी परब ताबा रंगलसी रंग ताला थेरंग लसिन झम्बुलिङ रिचिबा जमन मिगादे थोरी थे दिन खाला थे दाबासिलामा एनिगादे थे लोङबा खाबा दुइरी जोगप ताबाला रिदेन परमेश्वर से पुइ खाबा मिला ngacha रापरी खामगै बिसी प्रार्थना लसी छोरसी चिउ बिसी सुङजी थे दुइरी यसुसी दिनिरी मिगादेदा परमेश्वरला मन्दिरी लोपमुबा ओसे मुना तामायनसे जैदुन बिबा गंगरी बास शिवबारे फेपमुबा यसोला वचन ज्ञानबाला लागिरी मिगादे शिवरिन परमेश्वरला मन्दिरी खामुबा हालेलुया परमेश्वरला वचन पढाल सिथियाला बारे yang बेनदा प्रभु मलमदन सुगै ngai 29 सेन्सी अन्तिम पत्तोना 38 तोना ngai पढलजी सरस्वती जुरी विशेष है प्रभु येशू ख्रीष्ट yang se tiaji bisam luka 21 अध्यायला yang se suryen jin yang se tia hamla जम्बुलिङरी टिक टिक ताबान मला बिब तामगादे है चु तामगादे yang se mrang hamla
저 예수 크리스도 시 फेवकाप दिन दि तब चिन्नला बारेरी तमगादेला बारेरी टिक टिक तबन मला घटना गादे जम्बोइंदी लडाई झगडा है छेबा बंगबा संगुल खाबा टिक टिक तमगा ज तारा बिसी प्रभु येशू ख्रिस्ट सुंग मुला है सात पत्रनजे च्याजी बिसम जम्बोलिङ नास्ताबा दुई बिसियंला तामंग शीर्षक खनमा मला थेन्जे मा च्याजी बिसम सो विभिन्न खाला तमगादे यासे मरांगम सेला मुला केदावालामा प्रभु येशू ख्रिस्ट रंगला चेलागा दिदा परमेश्वरला वचन ग्याम लोपन लाबा दोइरी अनि चु जम्बलिङले चुरङमा घटना गादे तबन लाबा दोइरी एनी गादेसी थायंगो बिसी चेला गादे दा गोना लाबरी छेबा मुला अनि विशेष दछि 29 सेन्चे यांगला 32-33 पत्तना च्याजी बिसम प्रभु येशू ख्रिस्ट लाबा कबुल तम अनि येशू ख्रिस्ट बेबकाबा दुइला तम जाति गिन्न बेबतम गादे चुरी मरांगमा मुला एकदम सजिलो तरिका से प्रभु येशू ख्रिस्ट अनि थेद विश्वास लाभ गादे तिनी यांगला लागेरी सुंगन मला कि जो जम्बुलिङरी है चोरी विषयला चाहिँ अन्जिरला ढोंगा दे अथवा अर्को ढोंगा दे ला भागा दे बुबन ला बदुइनी है पाउला हवन ला बदुइनी एनी गादे पाङ मला कि दारिमजा छेप्पा छाबला खाजी अथवा गर्मी महिना खाजी अनि एकदमै यांगला अजरी जम ग्रीष्म ऋतु है परमेश्वर चाहिँ सुंगन मला कि ओरंगमा तमगा एनी गादे जो जम्बुलिङला वातावरण च्यासी थायङ मला है दादी यांगला नेपालला परिस्थिति अवस्था च्याइ छ यांगला नामसा ग्यार पाङमन मिगादिसे है खालेला मिन्दाहाबा चुमेन्से है यांगला छेप्पछाबला हाजी दारे मगाइडोबा बाली डोबा दुई गादे हाजी भिपाङ मला है तर नामसर बार अब रंगनी त कतिको थाहा मलाई होते बिरसिङ बिबदा मलाई पयौयन बिमलाई होते बिरसिङला मिन्दा मिन्छ दारेमजा यांगला शेरगाला हाजी है ओरङ बि थाहा त मलाई यांगसे है खालेला मिन्दाजी बिसमजा एकदम यांगला ग्रीष्म ऋतु लागप्ताजी बिसी यांगला तामंगा छिसे नामसर क्या सुंगमान मला बाले ड्रप दुई हाजी गर्मीला हाजी दारे छेपछाबला हाजी बिसी यांगसे थादा मला अनि यसै चोरी सुंगमान मला चुराङमा धोंगला बुबा चुराङमा समयला परिस्थिति च्यासिन छे जम्मन समय छुडबला बर हाम मला बिसम चु जम्मुलिङले तबर लाबा घटना गादे च्याबन लामा जम्मुलिङले तब तम गादे गादे च्याबन लामा दारेम एनी गादे छ थायंगुगी अनि परमेश्वरलाई युल्सा छ एनी गादेला गुंग्रिन मला हालेलुया परमेश्वरलाई युल्सा अनि येशू ख्रिस्टले दोस्रो दोषी फेपकाप दुईजा तबन लाबा तम गादे एनी थायंगलाई केदवरामा एनी गादा होशियार दसिच्यो हालेलुया दादे चु जम्मुलिङ नंगन च्याजी बिसम विभिन्न खाला समस्या गादे है रंग सोदोबा रंग मिला पारो गादे आफ्नो तरिकाले मला रंग से मन मान्छ रबा रंग से खेन मान्छ रबा रंग सिम से जे लाइ मन मा थेन नसि रबा तम गादे जम्मुलिङले तबन मला तिनी yang चु जम्मुलिङले यांगला इच्छा अनुसार रबा तम गादे मला तर परमेश्वरले वचन जात एक मन बिसम चु समय गादे त एन्चे गोबमुला है दारेम चु ऋतु त एन्चे गो चु परिस्थिति त गौ है यानी जसरी ढोंगला बा बुबनला बदुइनी अंजीरला बा बुबनला बा अर्को ढोंगा देला बागादे पाउला गादे हबनला बदुइनी एनी गादे समय जादा रे छेपछाबला हाजी बिसी एनी थायङ मला केदाबलामा चुर ऋतु दातेला दान्ने तबनला बा दुईजा खाइरङ मला तिगिन विवतम गादे एनी गौ बिसी प्रभु यीशु सुंग मला परमेश्वर एकदम असल उदाहरण बिन्जी याङ द कोन लबन मला ते कारणले मात्र जम्बलिङ नंगन दादे विभिन्न काला समस्या गादे मी रंगला शक्ति प्रदर्शन लाबा रंगला है तिनी यांगसी प्रभु येशू ख्रिस्टला राजा एनी गादेला गुंग्री खबन मुला दारेम दोगाइल झै बिबदामजा एनी गादे थायंगो अनि चुराङमा तामगादे मराङमेजी एनी गादेसी परमेश्वरला युल्सा खाबा दुई ताबारी छैजी बिबदाम थायंगो बिसी येशू सुंगन मुला है जो जम्बलिङला परिस्थिति गादे च्यामा तादेला स्थिति गादे च्यामा यङ दारेम चु ऋतु जा येशू ख्रिस्टला युल्सा हाबा ऋतुइना परमेश्वर देन्च्याम यङला सम्बन्ध जोडाउँदा बा ऋतुइना तिनी चु जम्बुलिङ से तिक माइबान मला है परमेश्वर से तिक माइबान मला जम्बुलिङला मिसे संसार र मिसे तिक माइबान मला होदे तम यङ से गोदो बदाम गादे मुला यङ प्रभु येशू विश्वास लाभ गादे से यङ ईश्वरी शोभा गादे से लोक्तो ताम जाति गिने बिसम चु जम्बुलिङ रि च्याजी बिसम परिस्थिति च्याजी बिसम जाति जम्बुलिङला मिसे है परमेश्वर रंगमान दोबर माइबा गादे रंगला बुद्धि ज्ञान बङ शक्ति प्रदर्शन लाबा समय गादे ताति हवन मला तर परमेश्वरला गाछा चु तिगै तमगा जा गी आखेल बताला तर यङसे माइदोबा
양시 고도바 리투자 이술라 리투이나 할렐루야 양시 마이도바 테 두이자 이술라 두이나 परमेश्वरलाई वचन दुइना परमेश्वरलाई हिल्सादेन छम जोडब्दावा दुइना आमेन तिनी यांगसे हायरंग रितुमाइ भन्मल तिनी परमेश्वरलाई वचन देन जोडब्दा दोबा ऐ संसारलाई मिसे तिकला जी संसारलाई मिसे तिक बाङजी मिगादे तिकला बन मला थे दामरी कोल्सी जीव भन्दा नाचा yang Yesus Kristus वचन दे कोलबा ऋतु Yesus Kristus वचन दे सोबा ऋतु हाजी हालेलुया यंगला विश्वासला जब यंगला विश्वास परमेश्वरले वचन दे थान्जी सोबा दुई हाजी दादेम आमेन जो जम्बलिङला जम्मन खाला समस्या गदे च्याबन लाबा ग्लागलारे मेनिबा ग्लागलारे देशन हैन नामसा क्रोबा है लडाई देन झगडा दबन मला मिकादे छेबा बंगमा दबा छचिब्राबा हैन गिसीहरुको त ठगबलाबा चुप परिस्थितिका च्यामा चु स्थितिका च्यामा यङ संसारला रिमठी मानसार संसारला राज्यला विधि अनुसार यङ भ्राजी थ्यान्जा च्याजम यङ सोबा बेकार विषय यङ पाङमला निराशला तमगा ध्याला तिनी यङसे माइदोबा ऋतुजा इसुला ऋतुइना तिनी यङसे माइदोबा दुईजा इसुला दुईना तिनी यङसे माइदोबा जा परमेश्वरला युल्साला नित्य माइदोबिन हालेलुया जब यङ बक्से परमेश्वरलाई राज्यलाई नीति अनुसार परमेश्वरलाई वचन अनुसार यङ च्याबर चुला जब परमेश्वरलाई वचन अनुसार यङ भ्रव चुला नि सो जम्बलिङला समस्या जातिकै नै आमेन जम्बलिङला समस्या थोरै डाबा शक्ति देन डाबा अधिकार जा येशू ख्रिस्टियन छ्या मला थे येशू जा यङ तिनी सोदोसिल मला थे दबाला चोर येशू सुंगमन मला च्यागो इनिका देशे गालातम न्यानगो 32 पद च्याजिसम सो जम्मन तम पूरा आदते दोना दान देला मिगादे आसी कादे मिगाजा चिबारे हमला बिसी प्रभु सुंगमन मला मुदेन झम्बुलिङ मासी निसाइनन ngala वचन खैमै आमा हालेलुया चु दादिमुमा स्वर्ग केरे मु याङसेम रंगमा मुबी मोला आकाश मोला चु झम्बुलिङ मोला चु पृथ्वी मोला चु जम्मन नास्दैनिला चु झम्बुलिङ ताबा ताबन लाबा तेला शासक गरे मासिनिला शासन लाबा शक्ति गरे मासिनिला तर प्रभु सुंगले जुरी 33 पद सुंगमान मलाई ngala वचन खैमै आमा हालेलुया ngala वचन येशू ख्रिस्ट हैमै मासेलारे है जुन मिसे येशू ख्रिस्टला ऋतु द ngosi hamla जुन मिसे येशू ख्रिस्टला दुईदा चुङसिची hamla जुन मिसे येशू ख्रिस्टला वचन अनुसार रंगला विश्वास त सोना लाला थेमिजलन थेमिनेन खैमै मासेलारे हालेलुया बडो गसबला तमजा तु तिक मला बिसम येशूला वचन खैमैनन आमा येशू ख्रिस्टरी विश्वास रब्बी गदेनन खैमन मासेलारे हालेलुया बडो आनन्दल तम तांगो बतामजा चुइन कि प्रभुसी यंगदा सुंगमन मला अनि त्यो तबलामा मार 34 पद च्याइ सब यसो अर्को तम ठीक सुन्छ तरैन गादे होसियार दैछु है तिनी रंगता यंगदा येशूरी विश्वास लबा यंग मि गदे त यसो सुंगमन मला तर इनी गदे त होसियार दैछु आइन सब है नतर बनी मोस मजा लसी युसी ब्राबा दिन रंगला लुइला दन्दा सुर्ता लबा तम गादे सेलामा एनी गादे र सेमनोङ नला है ओजे परमेश्वर से पुइ खाबा मी खाबा खामा एनी गादे तिकुरिन वारी परप्तला अथवा पासोरी परप्तला बि सुंगो मल्छ प्रवेशी है थेरङ लसिन जम्बुलिङ रिचिबा जम्मन मिका थोरी थेदिन खाला जम्बुलिङ रिचिबा जम्मन थोरी याङ थोरी आला अर्को थोरी आला चाहिँ विश्व विश्वास ला चाहिँ आलो प्रत्येक थोरी दुई आला थे दुई थोरी याङ जोगतसी परमेश्वरलाई गाछा जोगतसी चिबाला लागेरी परमेश्वर चाहिँ पुइखाबा बेबिचा येशू ख्रिस्टलाई गाछा याङ राफसे चिबारी सदन प्रार्थना दैछु बिसी येशू ख्रिस्ट चुर सुमान मला हालेलुया अनि 36 पदला अन्तिम रि अनि येशू ख्रिस्टलाई गाछा राफसी खैमै राफसी चिबारी खमगै बिसी एनेगादी प्रार्थना लसी छोर्सी जिउ बिसी येशू सुङजी हालेलुया तिनी छोर्सी जिउ बिचा याङ दिन मुनन आमेर गेलापा छोरपा टिबा याङला विश्वास त सोनलाई जिउ याङला विश्वास त कोङनलाई जिउ बिसा प्रभु येशू ख्रिस्ट तिनी याङदा सुङमान मला हालेलुया तिनी जो जम्बलिङला परिस्थिति स्थिति रे आई याङ येशू ख्रिस्टला राज्य रे परमेश्वरले हिल्साला सिस्टम रे परमेश्वरले वचन सिस्टम रे तिनी याङ जक्थान्जी याङ छोर्सी चिदोबा हालेलुया याङला छोर्सी चिबा तिनी याङ जति जान तिनी चोरी प्रत्यक्ष जुम सेवा जोडब दसि मला अनलाइन च्यासि मला याङ छोर्सी चिबा दुई जुन निन
चाहिँ yang थारेङ ताकै चाहिँ गम्ने चाहिँ ताकै गिसी अर्गुदा उत्साहबिनमा वचन ग्यामसे है उत्साहबिनमा आठबिनमा जोसबिनमा अनि प्रभुरी प्रार्थना लबा सुनन छोर्सी बतामिन्न हालेलुया तिनी yang सेवाला कै लबन छोर्सी बतामिन्न त्यताबेला प्रभु पाङमला परमेश्वर पुइखाबा मिजा येशू ख्रीष्ट फेबकाबा दोइरी थेला नाचा परमेश्वरलाई राज्यरी युसरी राफ्सिजीवाला लागिरी एनिक आदेशी प्रार्थना लसी छोर्सीज्यू होशियार त विशेष येशू सुमन मला यदि yang चुराङ से आजिन बिसम है yang जमली होशियार आदने बिसम yang मोस मजा लबा भ्राबा ङैपा रिलबा भ्राबा चुराङ बतामसी जा yang कोल्सी ची बताला तर येशू ख्रीष्ट तेनन दुइरी फेबकाजी बिसम yang है चारा जसरी चारा त yang से वाजु थान बता मला जन्दुका त वाजु थान मला है पासो जुक थान मला त्यसै आमान मात्रै थे छोङ स्यामान दोइरी थे स्याफसी थे शिव तमला त्यताबेलामा तिनी येशू ख्रीष्ट फेबकामबाट नाच्छ yang रंगला विश्वास तयार त जी हालेलुया तर जम्बुलिङलाई मिसेजा परमेश्वरलाई त्यो ऋतु त बन्द संसारलाई रंगला ऋतु त माइबान मल्दिनी रंगला दुई त माइबान मला ताङबा दुई त माइबान मला है तिलाला मुना yang च्याज बिसम हैन यङला जो नेपालला ग्रेन धार्मिक स्थल ग्लारी हैन पुरान भाङ थुङसी है जोंगी गादेशी मिगादे भट्टाभट तोबा जोंगी त तोबा थेरिन स्याबा छोङबा थेरिन रिलबा ए घ्यामनि गारन कादे मिगाजा ओजो है तेन लाला प्रसाद सोलबरो थे सोलसी जा कोही नेपाला नेपाल कोही क्राबाला क्राबान हैन रंगलन राचरी ताङची भन तिनी जम्मुलिङ से माइबजा रंगलन राचर ताङमिना तर परमेश्वर से माइबा प्रभुलाई इच्छा प्रभुलाई ऋतु जा जम्मन मिगादे सोगाई नादा विश्वास लगाई नादे जम खाइ बिजा येशूला ऋतु येशूला इच्छा हैन परमेश्वरलाई इच्छा हैन तिनी yang tikla hairang ऋतु yang सोभन मला yang से माइबा तिकिन्न परमेश्वरले माइबा तिकिन्न थेदम yang गोबारी जरुर मला है परमेश्वरलाई सेमला ताम yang से गोदोसेल मला धारिम yang जा चु ऋतु चु समय चु दुई बिजा येशू ख्रीष्टले वचन दि ठोक्पा समय येशू ख्रीष्टले वचन दि जम ब्राबा समय येशू ख्रीष्टले वचन दि कुंगदोबा समय न हालेलुया जो अवस्थरी yang त विभिन्न खाला आरोप ला विभिन्न खाला समस्या ला बा एतेनी अमेरिका ला है राष्ट्रपति से कदे कदे चाहिँ अब नेपाल त पिनमा अनुदान गादी दारेम खडुला बन निमा कदे मिसी yang त पंगमन मला हो दारेम क्रिस्चियन गाला जा है जागिर बेजिरो चाम्याङ दारेम क्रिस्चियन गा जम्मन हिन्दू पूजार दोलो बेसी yang त गलत जमगत लबन मला तर वास्तवरी है थ्याइन yang ईश्वरला ऋतु त माइबा मेगादे चाहिँ जुनसुकै उत्थुत तागै प्रभुले वचन पाङमला गंगादे समुद्र ताइसे तागै जो जम्मु लिक्टो दोसै दोगै तर ना येशूले वचन ग्याम हालंगन थारेङ निसेलारे हालेलुया प्रभु येशूले वचन yang रोमिला 8 ल किदा 8 अध्यायमा च्याजी सम थेर मला है कुनै पनि अनिकालसे कुनै पनि चाम्याङ बतामसे कुनै पनि सेसे अथवा कालसिन नादा परमेश्वरलाई माया ग्याम अलग लबर हमसेलारे हालेलुया जो दुई जा येशूलाई युल्सा माइबा दुई जो ऋतु चा परमेश्वरलाई राज्य माइबा दुई जो दुई रिजा येशूलाई वचन दे छम जोडबला दुईन संसारलाई मिला स्थिति च्यासी संसारलाई वरिष्ठ ग्रिन मिकादे अगमवक्ता कादे है संसारलाई चंगाई गर्दा कादे च्यासी थेला लिच्चा ब्रासी थेजे जुनजुनला थेला से ब्राब बन्दा तिनी येशूलाई वचन दे जगथान से ब्राब दुई हाजी हालेलुया परमेश्वरलाई राज्य परमेश्वरलाई युल्सरी सोब दुई हाजी yang हालेलुया सुदाबला yang प्रत्यक्ष yang सुदम गई शान्ति आनन्द अनि परमेश्वरलाई थे ख्रीष्ट येशूलाई नाचा yang सोब लागेरी यंगला विश्वासला जग यंगला yang से माइबा ऋतु जा येशूलाई वचन इन होशियार तसी परमेश्वरलाई नाचा रपल लागेरी यनि गादी प्रार्थना लसी छोर्सी चिदोजी हालेलुया तारेम यंगला तामङ युल बगादे यंगला मेरबा जाति का दिदा तारेम प्रभुला वचन जि छोर्न लदोबा आमेन तेला जिम्मेवारी तिनी yang जम्मा त दोन मला yang दिने जति जान्छ लगभग 7 जना दि परिवार yang दिन छम प्रत्यक्ष जोडब त सिमल बिसम यंगला फेसबुक लाइब्रेरी अब 15-20 जना परिवार शिशुबन मला सुदर्नी नतिनी yang dan inna परमेश्वर से है छोर्सी जो बिमल है जो मोज मजाले से चीज एकदम जो संसारी रंगलन ऋतुरी रंगलन विचारी तिनी स्याबा छोङबा लबन yang समय बितब लबन मल बिसम प्रभु येशू ख्रीष्ट फेव गबदेरी yang
नाच तसेर मला त्या नाच क्याम बचावला बल्ला गिरी येशू ख्रिस्ट सुंगमान मला एनी का दे होशियार तसी प्रार्थना लसी छोर्सी जिउ आमेन छोर्सी जिउ तिनी येशूशी यांगदा सुंगमान मला त्यो कारणले म तिनी यांगला परिवार का दे यांगला विश्वास ता कोंगला सिबा लागिरी यांची उत्साह बिनगे यांची एकदम परमेश्वरला अनि राज्यको गोबारी yang तयार ताई अनि यंगला विश्वासला जप परमेश्वरला वचन नि थान्गे येशू सुंगमान मला जो जम्बुलिङदेन मु मासी निसाइनन नाला वचन खैमे मासेलारे आमेन अनि yang येशू ख्रिस्टला वचन थोरी विश्वासला बिगादेनन yang मासेलारे आमेन हालेलुया अनि yang सिजा यंगला इच्छाइन परमेश्वरले इच्छा माइदौ मला आमेन यंगला इच्छाइन प्रभुला वचन इच्छा येशू ख्रिस्टला इच्छा पवित्र आत्माला इच्छा माइस yang सोधो मला परमेश्वरला छन्म वचन रोमी 12 अध्यायला 1 2 3 yang से चाहिए समझे सुमन मला येनी का देता जम्बलिङरी परमेश्वर द बासना खाबा धूप रंगमान धोसी रंग रंगला जीवन लुइजा छोन्बो बलिल रूपरी अर्पण लाउ परमेश्वरला इच्छा तिगमुला तो ट्याब गेम हेर्ला मला अनि यंगला है रितो परमेश्वरला नाचा रपा लागिरे यंग तयार द दुई हाइसिन मला हालेलुया परमेश्वर से माइबा प्रभुला ऋतु जा जो जम्बले गेम आलाक तगाइबिसी हालेलुया रोमीला किताब 12 ला yang 2 बत्रि 46 सम yang semrang hamla एनी गादे 3 बत्रि yang आसम रंग हमला कि एनी गादे संसारला ढाचरी आब्रो संसार चाहिँ माइबा रंगमा सेम थोइसे आब्रो संसारला जम्मन तमयम क्लासी एनी गादे आला कदाउ हालेलुया एनी गादे स्वतन्त्र द एनी गादे छुटकारा द थेक्याम जा एनी गादे फेउ बिसी परमेश्वर से सुंगमान मला हालेलुया परमेश्वर से सुंगनो मला प्रभुले इच्छा जा चुरिम परमेश्वरला ऋतु जा चुरिम परमेश्वर से माइबा तम जा चुरिम हालेलुया त्यता बेलामा तिनी यंगला बिजार यंगला ऋतु आइन परमेश्वरला ऋतु परमेश्वरला बिजार यंगसे माइदो सिन मला हालेलुया ओरंगसिन परमेश्वरला छन्म वचन अर्गो यंगसे कलसीला 3 अध्याय 46 एनिका देला लुइजा पर एनिका देजा शिवग्याम सोसिजिन मला एनिका देला लुइजा परमेश्वर से येशू ख्रिस्टियन जाम छुमसी थानमा मला थेदबालामा एनिका दे जम्मुलिङला तामाइन तोरला ताम च्यासिब्राउ हालेलुया जम्मुलिङला तामाइन तोरला ताम बेजा स्वर्गला ताम च्यासिब्राउ स्वर्गले निबल लागि तयार दाउ हालेलुया यांचो जम्मुलिङले ताबा तामला लिचाइन जम्मुलिङले ताबा छेल लिचाइन स्वर्गला तामला लिच्छ बराबरी यङ तयार दाबा दुई हाबा मला सम्मन परमेश्वरला जन गदे अनि यङ तयार दा यङ अझै प्रार्थनालाई गिसी अर्गो द चुप वचन चाहिँ उत्साह दन्गे गिसी अर्गो द चुप वचन चाहिँ मायालाई फ्रेमलाई परमेश्वरला वचन अनुसार बराबरी यङ चाहिँ यङला मिगादे द उत्साह दन्गे हालेलुया थेरन जिम्मेवारी तिनी येशू ख्रिस्ट यङदा दन्मो मला येशू ख्रिस्ट तिनी यङदा सुंगमान मला एनी गदे छु जम्बलिङले छोर्सी जियो एनी गदे छु जम्बलिङले होशियार तै जियो एनी गदे द परमेश्वरला वचन है जसरी खैरङ नसिन खैरङ तिगैलसिन मा आमा थेरङ नसिन थेदा विश्वास लगादे मासे लारे यङला विश्वास ख्रिस्टी है यङला जीवन जा ईश्वरी सुमसितान मला है थेदा बेलामा यङ स्वर्गला दामदा माइगे आमेन स्वर्गला दामदा माइ दोबजा येशूलाई इच्छेन हालेलुया परमेश्वर चाहिँ यङ बेनदन मोलाम दन जुगाई तिनी यङला परमेश्वरला छन्म वचन चाहिँ यङदा चुनन उत्सादन मला यङ होशियार तसी छोर्सी चाहिँ बगादिन आमेन मेर्सी न्युइसी मोस मजालसी ब्राबा जम्बलिङला जुवारी नारब तसी छेसी बंशी ब्राबा गादे आइन यङ प्रार्थना लसी छोर्सी चाहिँ बगादे स्वर्गला तम्माइ बगादे हालेलुया स्वर्गला तम्माइ बगादे स्वर्गला तम्ने यङ तांसी चाहिँ परमेश्वर द लाना लाना थुजी चाहिँ रांगने बेनदन परमेश्वर मलम दन जुगाई ताला तिनीला वचन दा यङ चुरिन थन्गे अनि धरेम